tuvugane na Paul iminota itari myinshi kandi itari mike. Mbere ya byose turashima Imana uyu munsi kuko twateranye. Imana ishimwe kubera ko iki cyumweru twagizemo ibibazo kirayabura umwana tunamuha Paul, akomeze yihangane kuko ntibyoroshe, ariko kuba Kristo Pawulo yaravuze ngo kuri byose ngo bituzanira ibyiza. Haleluya. Shima n'Imana ko byagenze neza uyu munsi, tukaba twabaye muri kesha kandi tukabana na Kirayi. Imana y'umujuru ha gucyubahiro. Twegereje abantu bose baje. Imana y'umujuru weze umugisha. Dushimira na Angel Voice kuba baradutekereje. Imana y'umujuru weze umugisha. Inshuti zanje tuzadutaramana bakabaza ibibazo byinshi, kandi ibibazo bimwe bashobora kubaza dushobora kubisubiza, ariko Imana y'umujuru umugisha umwihariko perezida wabo. Turashimira abakozi b'Imana, Evangeliste Sibomana acira inzira akaza. Imana y'umujuru ihabwa icyubahiro. Turashima Imana kuko isengerwa rya Muragwa ryagenze neza, birukana n'iposho cyumweru twateraniye iriya, kuba rero zaragenze neza. Imana ishimwe. Reka dusenge isengesho rigufi kandi riturangiza tuganire. Mana, mu izina rya Yesu, ngaho ganiriza imitima yacu. Ibintu byose bitavuye kuri wowe ntagira icyo bikora hano. Ibivuye kuri wowe ari byo bikora, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turasoma ahantu hatatu baduhaye iteme muri Matayo indango 5:13 n'14. Turakorana na Muhumure wenda nudufashe. Neboneka Mana tabari torero, abantu benshi barasinziriye, amagare yabo ari ku miryango ategereje komera ushikame kandi wihangane, urugendo rwawe Imana iraruzi, dore marayika azanye imbaraga, komera ushikame kandi wihangane, urugendo rwawe Imana iraruzi, dore marayika azanye imbaraga, komere. Asome Matayo 13:14. Hanyuma Grace nawe asome, ari hano Grace azasoma neza cyane. Arasoma Baroma 10:3. Pastor Muragwa nawe asome Abaefeso 5:9. Bikoze kugira ngo twihute, ngaho karibu. 13 no 14. Yego. Ndetse ibyo Yesaya yahanuye 5:13. Sorry, 5:13 nimba nje navuze na. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo 5:13. Aravuze ngo muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka, uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. 14. Muri umuco w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi utabasha kwihisha, ntawakongeza itabaza ngo baritwikirize itonga, ahubwo barishira ku gitereko cyaryo
rikamurikira abari mu nzu bose. Amen. Amen. Wese nasome Abaroma ibice 10 umurongo wa 3. Abaroma aravuga ngo kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, kuko batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, noneho bashaka kugerageza gukiranuka, kwihangira gukiranuka kwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Amen. bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Amen. Ngaho Pastor Abaefeso 5:14. 14. Yego. Nico gituma bivugwa ngo Yego. usinziriye we kanguka uzuke Kristo abone uko akumurikira. Amen. Amen. Haleluya. Tugiye kuganira hejuru y'ibintu bibiri: umuco wanasifiwe n'umunyu. Ubundi Yesu aza muri iyi si, hari ico yatugize co, hari n'ico yatwise co. Hanyuma isi nayo hari ico yatwise. Bwana sifiwe. Muri bimwe Yesu yatwise amaze kurangiza umurimo wamuzanye hano ku isi, yaravuze ngo muri abavandimwe banje. Haleluya. Duheze Imana icubahiro. Haleluya. Bwana sifiwe. Umunsi Yesu yarangije byose ku musaraba, yaravuze ngo byose birarangiye. Bwana sifiwe. Afata abayahudi, afata abantu bose ngo abunga n'Imana, ngo duhindurwa bana b'Imana. Bwana sifiwe. Ni ukuvuga ngo umwanditsi Yohana yarabyanditse mu gice cya 3, yaravuze ngo nimurebe urukundo ruhebuje, ngo data wa twese ngo yadukunze tuba abana b'Imana. Sibyo twiyita, twahindutse abana b'Imana. Yesu yatugize abavandimwe we. Muririmbyi yaravuze ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we, ngo Imana ishimwe cyane, ngo kandi yarambabariye ngo angira imbohore, ngo yamviriye amaraso yo mu mutima we. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Bwana sifiwe. Ikintu cya kabiri yaravuze ngo turi umunyu w'isi. Nimba ari ibintu bigira imbaraga, nimba ari ibintu bigira biza bihindura vuba, n'umunyu. Bwana sifiwe. Umunyu ugira agaciro hehe? Mu bijabo siko bimeze? Mu mboga, ubundi imboga zitari nk'umunyu. Bwana sifiwe. Umunyu nyine. Yesu impamvu yadutumye muri iyi si nuko hariho ibijavo byinshi kugira ngo tubirunge biryohe. Niyo mpamvu uri kanisa, ubundi kanisa ari ukuntu rikunda abana b'Imana. Bwana sifiwe. Mvuze idini pani kanisa rya Kristo Yesu, kenera ngo umuyumba we mu ikanisa agaragara ariko ntagira icyo akora, kubera ko ikanisa ritarimo abana b'Imana n'umusigiti tawurejamo. Bwana sifiwe. Duheze Imana icyubahiro. Tumupape Yesu Kristo. Haleluya. Aravuga ngo muri umunyu uzuhindura, ugira umwihariko wayo. Bwana sifiwe. Umunyu utereye mu nyama, inyama zaziryoha, waziterera mu bishimbo bikagenda neza. Ariko imboga zose zitari nk'umunyu, habe nibwo zoba zikaranze neza, ziza ziryoha. Ni ukuvuga ngo iyi si itarimo abakristo yihuye n'ikibazo. Bwana sifiwe. Aravuga ngo rero ngo se umunyu nukayuka, ese gukayuka niki? Sinko gushira uburyohe. Muri ijambo ry'Imana Moses aze kuturebera ku tuhanditse. Umunyu ngo se nukayuka ngo uzobuka imaze kandi iki? Ikintu cya gatatu yatwise yaravuze ngo turi umuco w'isi. Twese Imana icyubahiro. Tuzamure ibiganza. Ubundo mwana wawe sintinya waratsinze kuko wa
watoranije ukampa wampaye amahoro maye ibyishimo aha basonye muri Matayo. Ubundi mu Bayahudi iyo umuntu yashaka kuvuga ijambo rikomeye yakaza yicara. Usonye ku gice cya mbere cya Matayo, Bwana asifiwe, kuri kino gice cya gatanu mu butumwa bwiza bwa Matayo, Bwana asifiwe, ngo Yesu yazamutse umusozi ngo arangije ngo yicara. Iyo yicaraga abigishwa bamenye ko Yesu agiye kuvuga ijambo rikomeye, ngo baramwegerera ngo amava ngo ahirwa abakene mu mitima yabo. Hahirwa abakene, hahiriwe abakene. Bwana asifiwe. Aramanuka aravuga ngo hahirwa abatavura, hahirwa abakiranuka, aravuga ngo hahiriwe. Bwana asifiwe. Hahirwa abashavura kuko hahirwa abagwa neza kuko bazaragwi, hahirwa imitima iboneye kuko baza, hahirwa abashavura kuko bazahoza, hahirwa abagwa neza kuko bazaragwiza, hahirwa imitima iboneye kuko bazabona. Ubwenge bwo muri iyi si bumaze kwiyongera, ubuhanga bugezwe buyobejebeje, ntibacita ku byaki babinduye intego, gusubiza amaso inyuma dore isi iraje, gusubiza amaso inyuma dore isi iraje. Haleluya! Duheze Imana icyubahiro. Bwana asifiwe. Bibiliya ivuga ngo imbuto zo gukiranuka, Bwana asifiwe, ngo ni ukuri, ngo imbuto z'umuco ngo ni ugukiranuka ni ukuri. Imbuto ese umuntu yomenya umuntu ufite umuco gute? Bwana asifiwe. Ni gute wamenya umuntu uko ari umuco w'isi? Uzomumenyera mu bintu bibiri. Bwana asifiwe. Ikintu cya mbere ni ukukiranuka. Nubona umuntu uzi ukiranuka, muza avuga, muza akora, mu ngendo ye, aho atuye, aho akorera, mu cumi, Bwana asifiwe, mu maturo, Bwana asifiwe. Haleluya. Ubona umuntu ufite gukiranuka muri we, uzomenye ko ngo afite umuco. Bwana asifiwe. Niyo mpamvu kwasonye mu Baroma ngo ubwo batamenye gukiranuka kw'Imana, ngo bagerageje ngo kwihangira gukiranuka kwabo. Ubundi hariho gukiranuka kwavuye ku Mana, hakaba no gukiranuka ko kwihangira. Ubundi gukiranuka kw'Imana ni Yesu. Bwana asifiwe. Tuzubona ko umuntu azatanga icya cumi ariko adakijijwe. Timuza mubibona. Timuza mubona ko umuntu azaririmba hano ariko muzi ko ateye inda. Bwana asifiwe. Bibiliya yakazi izivuga abafarisayo, arabanza kuvuga abafarisayo kugira ngo tware utugabo gusa tworoheje. Ubundi Yesu yabwiye abafarisayo, yabwiye abigishwa be ngo ni kiranuka kwanyu ni kutata tabwa. Ubundi abafarisayo ntikazareba umukobwa reka bakazamagenda gute. Ari ibintu byaraga abafarisayo nkabitanu. Ikintu cya mbere ngo bakundaga intebe ngo z'imbere icubahiro, ngo kabiri bakazakunda ko bigisha bakazabita ngo rabi. Bwana asifiwe. Icya gatatu ngo bakundaga gutanga amaturo ahantu bababona. Nimubona umuntu bavuga timuzamubona nyine tuvuza ngo duherekeze umuvugabutumwa, tukuvuga ngo dutange ifaranga hano, hari umuntu utotanga ibiceri ariko twoshira mu yotanga ibiceri. Uko no kwihangira gukiranuka. Bwana asifiwe. Gukiranuka kw'Imana ni igikorwa kiza kiva mu mutima gitegetswe na Yesu akaba ari cyo. Gukiranuka kw'abantu ni igikorwa uzukora, Bwana asifiwe, kugira ngo n'abantu kandi igororano ziba zibaye hahandi. Bwana asifiwe sana. Haleluya.
rero Bibiliya yavuze ngo turi umuco w'isi, kandi turi umuco gusa usanzwe. ngo icya kabiri ngo turi umuco ngo uri hehe, ngo turi umudugudu. noneho ni umuco wabakira hehe, ku muhana. umudugudu si umuhana, ku musozi muremure ngo utabasha kwisha. Bwana sifiwe. ni ukuvuga ngo Yesu ikintu yakoze, yatugize umuco, amara twanika iriya hejuru, arangije aratubwira ngo ab'isi bazabanga, bazabagirira nabi. Nzasoma Bibiliya rimwe na rimwe kicara ngatekereza batse iyi Bibiliya ibintu izivuga n'ibiti. Ari ijambo nasomye, ijambo rivuga uzahishuwe, riravuga ngo hahirwa bapfa bapfira, ngo hahirwa bapfa bapfira, ngo umwuka nawe arabishingira ngo baruhukike. none se muri buno buzima umuntu wapfushije abahiriwe? Tukaza tuvuga ibintu mu maso bitekerezeho kuko kwakira. Bwana sifi. Ko murabona mu buzima busanzwe asa n'uhiriwe umuntu wapfushije, ko mu banyamahirwe korona arimo, tuvuga ngo ahuye n'ibyago. ariko ibyo twita ibyago Bibiliya byitwa ko ari amahirwe. Bwana sifiwe. ni ukuvuga ngo hari itandukaniro ry'uko ab'isi bagenda, Bwana sifiwe, n'uko ab'ijuru bagenda. Bibiliya ivuga ngo twebwe turi umuco w'isi, turi umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi. Ari umudugudu ngo njye ndi umukristo, ngo ariko Bwana sifiwe, ngo mu mutima nta mukristo mu mutima ubaho, haba umukristo uzugaragara. Kristo ntabwo ari umukozi w'Imana Gitimbwa yarabivuze, yaravuze ngo Yesu ntabwo ari mutoya, Bwana sifiwe, ngo mu buryo yo kubamo ngo abantu ntibamumenye. Imana si ikintu gitoya cyo kubamo ngo abantu none bareba ngo kubera ko Imana ari nto ntibayibone, ngo kandi Imana si toye mu buryo yo kuvamo ngo abantu nabo bayibwe ko yakuvuyemo. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ubundi abantu bafite ubuzima, Bwana sifiwe sana, bumeze nk'ubw'ikijongorogwa. Muzi ikijongorogwa? Ikijongorogwa kizacinjira mu kintu, ni ikintu itorero ry'ubunyine rimeze nk'ikijongorogwa, rufite umwuka w'ikijongorogwa. Ku cyumweru bose uzamavamo akaza amateraniro. Yesu ni mambo yote ndani ya yote, cha cumi amashimwe la 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 la. Nuko barangiza hano hanze bakanabinjira. Kuwa mbere reka umubone, kuwa kabiri reka umubone. Ni umukristo ku cyumweru, ariko indi minsi n'uwundi. Twe gushambura uwo mwuka. Haleluya! Kumurumva imbeho iri hano? Kumurayumva? Tekereza ngo abandi bantu bazarara hano guhera le premier jusqu'à le 30 muri imbere. Umva mukuru wa developer. Urumva imbeho iri hano? Aha. Kuwa kabiri kugeza ukwezi gushize. Ariko mwagize imbeho kera twicaye. Haleluya! Ubuzima bw'ubukirisitu ntabwo ari ubw'amagambo. Bibiliya ngo ubwami bw'Imana ntabwo ari ubwo kurya no kunywa, ngo n'ubwo abanyembaraga. Bwana sifiwe. Haleluya. Bibiliya ngo ab'isi bazatwanga, kandi isi yanga umuco. Muziki n'ukubera ko isi yanga umuco. Ngiye kubivuga. Uzi ikibazo cy'umuco. Umuco iyo umuritse uzi ukwereka ibyawe n'ibitari ibyawe. Umuco uzuza ukakwereka ngo uyu mugore si uwawe, uyu mugore ntabwo ari uwawe. None uzi Yohana icyo yazize? Bwana sifiwe. Umunsi umwe Yohana yabwiye Herode, aramubwira ngo uyu Herodiya si umugore wawe. Zezi barashoye. Haleluya. Avuga ngo si umugore wawe. Birabujijwe. Herodiya arataha. Agakobwa kiwe ngo muri apazde y'umwami Herode ngo arabyina, amara kubyina ngo umwami aranezerwa, kandi uramunezero twabwo ari uw'Imana n'uwabisi. Bwana sifiwe. Ngo aramubwira ngo niko ushaka umwana amavango, wa mwana arafite yari yareditswe nuko gusa umubyeyi mubi yamabaza nyina ngo ese niki twosaba, usaba isamburo tworebe nimba tuva muri protector, nimba tuva muri muno bukode. Yamavuga ngo dushaka igitwe cya Yohana. Uzigaraye kukirya se? Ni ishari yuko yari yaramusenyeye.
Bwana sifiwe. Umuco iyo uje uzi kubwira ngo ibi ngibi si ibyawe, amafaranga warayibye, ayo warayagavuye sa yawe. Haleluya. Gitimbwa yaravuze ngo Imana ni guhana bibye, ngo izahana nabibye ubupasiteri n'ubu evangeliste. Ngo evangeliste nziza nimba ntaza ko evangeliste Imana izanshira mu rwego rw'abibye, kuko nibye Imana nije guhana izahana ba kondigiteri. Wibye ubukondigiteri kandi utazubukora, wibye uburi kandi utazubukora. Niyo mpamvu kuri yo kuje Bwana sifiwe kuza kukwaka ibitari byawe, none wakwita kuri balance ukavuga ati ugahita wanga ukuri. Nicyo gituma Yesu bamwanze, kuko akazavuga ngo ntiyavugaga ngo ibiri hano, ngo yavugaga ibiri mu mitima. Bwana sifiwe nuko turi intumwa mu cimbo. Niyo mpamvu abavuga butumwa bukuri Bwana sifiwe babuza agatuti kandi agatuti gahari, bakazana abakomedi ngo bazazana ngo bafite inyigisho zijanye n'irari ryabo. Bwana sifiwe. Haleluya. Hari gukiranuka ko guhangana, kwihangira, ko kwifabrika. Tuzanumva mu Rwanda ngo bishakire, ngo bihangire imirimo. Hari abantu barimo kwihangira gukiranuka. Haleluya. Akihangira gukiranuka kukaruwa kugasa naco, agakira ikintu cyo gukiranuka, bakabangurira mugore ngo azakiranuka, ngo azagenda yibungenza. Bwana sifiwe. Kwibungenga ni byiza, ariko ushobora kwibungenga Bwana sifiwe umutima wawe utibungenza. Tuzumva umuntu avuga amagambo make, ariko yovuga rimwe rikasenya isi. Ubundi kuvuga amagambo make si ikibazo, no kuvuga menshi si ikibazo. Ikibazo nayo uvuga. Atukuzwe sana. Turi umuco w'isi. Murumva bana bacu, uzumenya amagambo uvuga, uzumenya ibyo ukora. Bwana sifiwe. Uzumenya kuri umuco w'isi. Nugera mwanya umenye ko ibintu bitagenda, umenye ko ikibazo ari wewe. Nitwebwe muti. Bwana sifiwe. Nimba ari ibintu byafiye mu ikanisa tukabishira ku bandi, haleluya, wowe uzabyishireho uvuga ngo kubera iki bino bintu bitagenda neza. Imana tubabarire. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Duheze Imana icubahiro. Ora kuri Saint Paul sigaranye iminota k'13 ariko ngiye gukoresha 5 sigindi ubwo dukeneye kuvuga butumwa. Bahari umugabo warenganye kubwanje, Yesu yarare tegeko yabaye ntibya gufata umunyabyaha kumirage bamukubise bakora inkoni iba bakwambitse ubusa bakurega ibinyoma baragushinyagurira kandi bakubeshera. Niki cyatunyutikiza kandi ijambo ryawe rikiza. Niki cyatunyutikiza kandi ijambo ryawe rikiza. Haleluya. Amen. Bibiri iza ngo yashimye kumushenzagura. Imana ikintu nasanze nimba ari ibintu bitagira ikinya, bitagira n'ibintu. Imana izitereninga umuntu akaboroga kugeza igihe urugero rwayishaka rugeze. Bwana sifiwe. Imana yimye amaso Yesu, barakubita Yesu. Yesu yatasara vango ma niki kikundekesheje. Bwana sifiwe. Isi ngitsura umwijima. Ubundi abantu bazango izuba ryarahunze, tabwo ari izuba gusa ryahunze. Wa munsi Yesu apfa. Bwana sifiwe. Izuba ryarahunze n'ukwezi kurahunga. Tiyaba umwijima, tiyaba namanywa habubwira kabiri. Siko biri zivuga. Abantu bazango ukwezi siko kwari kwihangana. Ibitare ngo biramenagurika. Bwana sifiwe. Ngo abantu bari ku musaraba bavuga ngo nukuri
uyu yari umwana w'Imana. Mbabwire abakristo nubwo isi na satani nimugenda atera ubwoba, turi abantu badasanzwe. Bibiliya ngo nubwo tugenda nk'abantu, witwara zacu sinkiza abantu, sigira imbaraga imbere y'amaso y'Imana. Urebe ikintu gifite imbaraga imbere y'amaso y'Imana. Haleluya. Hari ibintu bigira imbaraga imbere y'amaso y'abantu. Ubu nyine borasa k'imbundi mwikomeye hano, muzumvira kuri Citizen, habe n'imbunda yahise mu kazinga bakazirasa hano, mwokumva kuri Citizen ngo hari amasasu yararashwe Mihango. Siko bimeze, ariko ari imbunda ziza ziraswa mu isi y'umwuka. Haleluya. Imana ikavuga ngo reka tugikoretse, na satani akavuga ngo turashize. Ariko hano mu isi y'imibiri wanasifiwe nibisanzwe, ntibazi cyabaye. Wanasifiwe. Niyo mpamvu bivuga ngo baturwana nabo, ngo ntabwo ari abambaye inyama n'amaraso. Nurwana n'umuntu wambaye umubiri uzoba watsinzwe. Azokuvuma, nimba ari muzeyi wawe azokuvuma bigufate. Kanguka umukobwa wawe nawe mu kazana. Haleluya. Bwana sifiwe, atukuze sana. Tuza turwana mu isi y'umwuka. Haleluya. Kandi ubundi banza ngo mu isi Bwana sifiwe, ari ikintu nashatse kubasobanurira. Haleluya. Iyo uryamye ntuzurota, siko bimeze. Ese iyo warota ntubuhumirije abantu bakubona tuba wahumirije, siko bimeze. None uko uzubona y'amaso abahe, wowe kubaga y'amaso yabona ari y'amaso niyo y'umwuka. None kugira ngo umusa n'ababyumvishije. Bwana sifiwe. Nukuvuga ngo uyu mubiri utuyemo undi muntu, uriya muntu niwe isi yanga, nawe satani yanga, nawe yisura yabitira y'amaraso avanze bitira n'abahiga nta kibazo, tacho bitwaye satani. Kuzibuha no kunanuka tacho bitwaye satani. Haleluya. Ariko uriya muntu w'indani iyo hagaze neza afite ubusabane n'Imana, satani azavuga ati nahuye n'ishano. Kandi uriya muntu yapfuye ni uzubabaza Imana. Bwana sifiwe. Haleluya. Atukuze. Mureke tube maso. Nihe tunyari no dusoreza. Yavuze ngo gatanu mu Efeso 14 nahasomye turangiza dusenga Imana. Bwana sifiwe sana. Nico gituma bivugwa ngo usinziriwe uzuke, namara Kristo agira ute akumurikire. Umuntu utaramurikirwa na Kristo tashobora kuzuka. Bwana sifiwe sana. Imana ibaheze umugisha kandi Imana ibagirire neza. Tugiye gusenga Imana. Bwana sifiwe. Haleluya. Tugiye gusenga Imana, tubwire Imana ngo Mana ureke mpinduka umuco usukuri. Haleluya. Umuntu wumva ko umutima wiwe arico wamubwiye, nahaguruke umukozi w'Imana adusabire. Mana kanguro y'imitima yacu, mvikanisha ijambo ryawe mu mitima yacu abari hano, kugira ngo mwami tubashe kurihindukirira, riduhindure ritugire abushaka. Imbazwa Kristo umwami wacu, imbazwa bugingo buzima, imbazwa amahoro yacu yo mu mitima. Mana ukomeze icyo wadushizemwo, arwo butunzi bwinshi